Božidar Tomašević, star 35 godina, surovo je ubijen 6. avgusta 2016. godine u Baru. Na njega je nepoznata osoba u njegovom pravcu rafalno ispalila oko 15 hitaca. Tomašević je ostao na mestu mrtav. Ubistvo se dogodilo na parkingu ispred zgrade u kojoj žive roditelji stradalog Tomaševića, koji je u rodni grad došao sa suprugom i djecom iz Novog Sada, gde žive poslednjih 12 godina. Nema sumnja, likvidacija je delo profesionalca. Policija ne isključuje da ubistvo ima karakter međunarodnog kriminala. To, kao i činjenica da je Tomašević proteklih godina boravio u Novom Sadu, razlozi su da crnogorska policija zatraži pomoć kolega iz regiona. Rafal iz klasične sačekuše ispaljen je u 35-godišnjeg Božidara Boba Tomaševića. Još je jedna potvrda da je mafija rešila da pobije sve osobe koji su na spisku za odstrel. Božidar Tomašević nije poznat barskoj policiji i nije osuđivan pred crnogorskim sudovima. Ime Tomaševića konkretno se vezuje sa nekim od barskih kriminalnih klanova koji su važili među najjačima u regionu. On je septembra 2008. godine uhapšen kao član grupe koja je pripremala ubistvo Veselina Vujića, vođe jedne od tada najjačih kriminalnih grupa iz Bara, ali su usled nedostatka dokaza svi oslobođeni od optužbi. Policija također ne isključuje mogućnost da je Božidar Tomašević žrtva dva zaraćena klana Kavačkog i Škaljarskog. Povod rata dva klana je nestanak droge vredne 15 miliona evra. Božidar Tomašević je 9. žrtva rata dva klana Škaljarskog i Kavačkog. Ubistvo Božidara Tomaševića nije rešeno.